Grad Niš poseduje civilizacijski i umetnički kontinuitet kakav nemaju mnogo veći i poznatiji gradovi. Duboki hrišćanski koreni, pravoslavna tradicija, srpska duhovnost i evropske civilizacijske tekovine osnovne su odlike grada Niša, o čemu najrečitije svedoče crkveni spomenici i znane stare svetinje. Manastiri i crkve u svojoj raskoši i burne prošlosti opstali su i ostali na braniku sveukupnog duhovnog i kulturnog života Nišlija. Još od prvih hrišćanskih dana, preko plemenitog razdoblja upliva vizantijske civilizacije i slavnog perioda srpske državnosti i svetih Nemanjića, do postvizantijskog perioda i potonjih nebrojenih pokušaja duhovnog i nacionalnog otuđenja, niški manastiri i crkve čvrsto su sjedinili svoju duhovnu i kulturno-prosvetnu ulogu sa narodom čiju su sudbinu delili. U teškim i smutnim vremenima i oko razvalina opet iznova skupljao se narod sa molitvom na usnama. Stare svetinje i episkopsko sedište kao matica eparhije, kulturno-prosvetna su žarišta Nišlija koja su učvrstila njihovo duhovno biće i nacionalnu svest. Tu organizovano rade škole, zografske radionice, prepisivačke družine. Nastaju književna dela, znamenita slikarska ostvarenja, mnogi predmeti primenjene umetnosti. I onda, kada su, a toga je bilo, za materijalni svet postali nevidljivi, zrače duhovnom svetlošću i osvetljavaju dostignuća naših predaka, koji su kao osnivači, zadužbinari i obnovitelji hramova, želeli tim činom ne samo da pročiste i uzdignu svoju dušu, već da ostave potomstvu jasnu poruku o prolaznosti ovozemaljskog života i večnom trajanju dela duhovnosti i umetnosti. Tamo gde je nada, vera i ljubav Nišlija sagradila mali i veliki saborni hram, tu je duhovno središte cele eparhije. I onda, kada im je kralj Milan predlagao da se presele na desnu obalu Nišave oko crkve Svetog Pantelejmona, gde je sigurnije od poplava, nisu prihvatili. Jedini razlog je bio što nisu želeli da napuste maticu eparhije, koja je očuvala njihov kulturni i nacionalni identitet u teškim vremenima okupacije od Turaka. Sve je počelo od male u zemlju ukopane crkve bez prozora, preko jednako u zemlju ukopanog hrama Svetih Arhanđela, kakav danas vidimo, pa do saborne crkve za koju se pričalo da je najveća u onovremenoj Srbiji. U gradu Nišu u prvoj polovini 19. veka još uvek siloviti Turci strogo su kontrolisali izgradnju hrišćanskih bogomolja. U kakvoj se atmosferi živelo i gradilo, najslikovitije govori izgled male saborne crkve. Ona je do polovine ukopana u zemlju, nekada bez prozora, i ograđena visokim zidom da je muslimanski živalj ne bi video. Kao takva, sva u mraku, više je ličila na ranohrišćansku katakombu, a manje na crkvu. Crkva Svetih Arhanđela Mihajla i Gavrila ili Mali saborni hram
Nalazi se u crkvenoj porti velikog sabornog hrama, zapadno od zgrade Niške eparhije. Sve do osvećenja velikog hrama 1878. godine, crkva Svetih Arhanđela bila je saborni hram Niške eparhije. Postoji opravdana sumnja da je izgrađena na mestu starije crkve, možda baš onog skromnog hrama koji putopisci 16. veka spominju kao jedini u Nišu. Nemamo međutim dokaza da je tu bila crkva koju beleži pero Bečlije Stevana Gerlaha 1578. godine. Gerlah je tada zapisao: Srbi imaju neku drvenu crkvicu kamenim pločama pokrivenu. Mi međutim znamo da je današnja crkva rezultat obnove nešto starije koja je izgorela. Mitropolit Niški Makarije II. Bio je u korektnim odnosima sa niškim vezirom Huršid Pašom, što je iskoristio da privoli Pašu da dozvoli izgradnju bogomolje u Nišu. Samo uz dozvolu turskih vlasti mogla se sagraditi crkva, i to isključivo na mestu gde je ranije postojao hram u vreme pre Mehmeda Osvajača i nije smeo biti veći od onog starog na čijem se mestu obnavlja. Na zahtev Maharija II. Na Svetoj gori je urađeno 13 ikona 1815. godine za crkvu Svetih Arhanđela, kako je zapisano na grčkom jeziku na ikoni sabora Svetih Arhanđela. Ikone nemaju tragove gorenja i poplave, već su odlično očuvane, a na ikonostas su postavljene tek posle obnove iz 1819. godine. Drugi zapis na službeniku iz ruke sveštenika Jovana Popovića otkriva da 1819. godine, 14. oktobra, poče Niška crkva da se pravi i malo i veliko da zna za hram Svetih Arhanđela. Dalje, otac Jovan beleži da je na tom mestu bio hram koji je izgoreo pre 6 godina, znači 1813. A saznajemo i da Nišava 1818. poplavi pola grada. Otac Jovan piše: Kad bila stara, ona izgorela na dan na 3 svetitelja. U godinu čumu kako izgore dok se napravi. 6 godina bimo bez crkve. Kako izgore, čuma bi potop imaše, 1818. dođe voda te potopi polovi Niš. 2 put dođe, 2 put potopi u 6 dana. Vijek, amin vekov. Hram Svetih Arhanđela sagrađen i osvećen 1819. godine zalaganjem mitropolita Melentija, koga će zbog svoje slobodarske delatnosti samo 2 godine kasnije Husein Paša obesiti zajedno sa protom Stojanom, popom Đorđem i još nekoliko viđenijih Nišlija. U vreme episkopa Niškog Grigorija 1839. godine crkva bio obnovljena, što je zapisano iznad zapadnih ulaznih vrata. Vo slavu svjatija, jednosušnija, životvorjašćija i nerazdjelnija Trojici, Oca i Sina i Svjatago Duha, vo vremija preosvješćenješćago arhijepiskopa i mitropolita našego gospodina Grigorija, obnovisja cerkov Svjatago arhistratiga Mihaila i Gavrila s pomoćjem opštim pravoslavnim hristijanom Niševačkim godine 1839. oktobra 6. Nešto zbog povoljnijih političkih prilika posle Jedrenskog mira, a više upornošću episkopa Grigorija, dobijena je dozvola od turskih vlasti da se hram proširi. Ovom velikom obnovom sagrađen je trem sa južne, severne i zapadne strane, produžena krovna konstrukcija, a srušen je i visoki zid koji je zaklanjao crkvu od očiju Turaka. Već 1842. godine episkop Grigorije umire i biva sahranjen severno od apside crkve. Izvesni sanacioni radovi obavljeni su i 1927. godine. Posle velike poplave 1948. crkva je popravljena i opravljana, kako piše iznad zapadnih vrata.
U crkvi se čuvaju mošti svetih mučenika Elefterija i Artemija, koje je sa Hilandara doneo niški episkop deda Viktor Hilandarac, kako su ga od milja zvale Nišlije. Crkva je svojim većim delom ukopana u zemlji. Pravougaona osnova ima prostranu, iznutra polukružnu, a spolja 13-stranu apsidu na istoku, ukrašenu plitkim pilastrima koje povezuju slepe arkadice. Bazilikalni plan podeljen je na 3 dela okruglim stubovima sa jednostavnim kapitelima. Stubovi su međusobno povezani lukovima, na kojima se iznad središnjeg dela oslanja podužni poluobličasti svod. Iznad bočnih brodova je niža, ravna drvena tavanica. Zapadni deo crkve odvojen je od centralnog istovetnim, ali i nižim stubovima na kojima počiva galerija. Galerija, kao prostor namenski izdvojen za žene u toku bogosluženja, pripada vizantijskoj tradiciji, koja je ponovo oživela na prostoru južne i jugoistočne Srbije kroz crkve sagrađene u 19. veku. Galeriju nadvisuje poprečni poluobličasti svod. U oltarnom delu po 4 manje niše obeležavaju prostor proskomidije i đakonikona, iznad kojih je po jednaka lota. U skladu sa rasporedom svodnih površina, prepokrivena je krovom na 3 vode. Sa severne, južne i zapadne strane crkvu okružuje otvoreni trem. Preko 8 stepenika silazi se sa ulice među stubove prostranog ulaznog zapadnog trema, koji oslikavaju trobrodni sklop crkve. Trem sa arkadama prostire se duž severne strane, dok onaj sa južne čine četvrtaste drvene grede. U crkvu se ulazi iz zapadnog trema preko 10 stepenica, kroz lučno završena ulazna vrata. Sa severne strane u crkvu vode 2 ulazna otvora, jedan u prostor proskomidije, a drugi u naos. Iz južnog trema nekoliko stepenica vode na galeriju. Svetlost u hram prodire kroz 4 otvora na podužnom i 2 na poprečnom svodu, kao i kroz 8 prozora na bočnim zidovima. Još 3 prozora na apsidi i 2 na zapadnom krilu doprinose da je crkva, iako ukopana, manje mračna od očekivanog. Crkva je zidana od neobrađenog rečnog kamena nepečenom opekom, ćerpičom, s neizmeničnim dodavanjem zemljanog maltera prožetog seckanom slamom. Unutrašnja konstrukcija, svodovi, stubovi i galerija rađeni su od drveta po principu lažnih bazilika. Spolja i unutra omalterisana je i u belo okrečena. Oltarni prostor od naosa odvaja velelepni ikonostas sa početka 19. veka sa naglašenim četvorospratnim središnjim delom za centralni brod i trospratnim sa strana koji zatvaraju bočne brodove. Duborezni ukrasi na ikonostasu izvedeni su u lipovom drvetu i predstavljaju stilizovane biljne i zoomorfne motive: lozice, akantusovo lišće, cveće, girlande, životinje, jelenske rogove, serafime, heruvime, pa i ljudske figure, baš onakve kakve u najlepšim vizantijskim tradicijama svećemo na Svetoj gori. Vešto izgrađene carske dveri i arhivoluta, koja natkriljuje prestone ikone, otkrivaju nam svu lepotu duborezačkog zanata. Iz zapisa na arhijerejskom stolu saznajemo: nagradi se crkva Sveti Arhangel 1819. godine i pozlati se templo i stol vo vreme arhijerejstva preosvešćenješćago mitropolita Grigorija rodom od Palanku Trn, ljeto od rođenstva Hristova 1837. meseca marta. Ikonostas se sastoji od 72 ikone, od kojih posebnu pažnju zaslužuju prestone ikone. Nastale su 1815. godine, znači iz vremena pre završetka hrama, i signirane su grčkim jezikom. Na prestonoj ikoni sabora Svetih Arhanđela, pored godine 1815. na grčkom jeziku zabeleženo je: za vreme arhijerejstvovanja svepreosvećenog svetog mitropolita Niškog gospodina Makarija živopisano je ovih 13 svetih ikona:
Vladike Hristosa 2, Bogorodice 2, Blagovesti, Preteča, Sabor Arhangela, apostola Petra i Pavla, evanđeliste Marka i proroka Danila, Svetog Nikolaja, velikih Atanasije i Antonija, Spiridona i Haralampija i Svete Paraskeve, a brigom i staranjem sve prečasnih svetih proigumana hilandaraca, gospodina Ignjatija i gospodina Jone, troškom pak i darežljivim izdatkom hristoljubivih starešina i ostalih pobožnih hrišćana, zalaganjem stanovnika ovog grada, svi u njih neka se spomene Gospod u carstvu svom. Lepotu carskih dveri dočaranu u orahovom drvetu možemo dokučiti samo nemim posmatranjem i dubokim usredsređivanjem koje nas uznosi daleko iznad ovozemaljskog. Otvori u 3. i 4. pojasu ispunjeni su ikonama sa predstavama svetitelja i velikih praznika. Nešto drugačiji rad nimalo ne zaostaje za lepotom prestolnih ikona. Svaku stranu ikonostasa nadvisuje kosmitas. To su impresivna raspeća na impozantnim krstovima, od kojih je ono središnje najveće. Krstovi su okruženi Svetom Bogorodicom i Svetim Jovanom. Krilate aždaje probodene mačem, kao simboli pobeđenog greha, okrenule su glavu od siline krsta. Minuciozan potez i precizan crtež koji obiluje detaljima, skladno složene plemenite boje u najlepšim tradicijama svetogorskih majstora, sa uplivom baroknih elemenata, svrstavaju prestolne ikone među najlepša ostvarenja sa početka 19. veka, ne samo na ovim prostorima, već i u svekolikom pravoslavnom svetu. Monumentalne pojedinačne ikone, kao što je Hristos Pantokrator ili ona sa predstavom 12 apostola, plene lepotom i zanatskom veštinom. Tu je i prelepa slika uljem na platnu, gde je u prirodnoj veličini predstavljen Sveti Nikola. Akademski rad delo je školovane i poznate ruke. Ova pomalo zaboravljena lepota malog niškog sabornog hrama strpljivo čeka da se predstavi u punom sjaju i, kako zapisa stari niški sveštenik, i malo i veliko da znaje za hram Svetom Ranđelu. Opšte političko-ekonomske prilike u Evropi i na Balkanu, kao i reforme unutar Turske carevine, omogućile su da se u 19. veku od doseljenih stanovnika okolnih sela u Nišu obrazuje građanski sloj. Već sredinom 19. veka on je materijalno dovoljno ojačao da obezbedi sredstva potrebna za izgradnju velike saborne crkve, tada, pričalo se, najveće u Srbiji. Majka Srbija, tada kneževina, tražila je od Nišlija da sagrade sabornu crkvu, visoku i uočljivu već od stalaća, kako bi nadmašila svih 7 niških džamija. Sredstva za izgradnju velikog sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostole počela se prikupljati već 1854. godine, a na inicijativu episkopa Janjićija. Gradnja crkve, čija osnova u skladu sa nastojanjima onovremenih graditelja da traže uzore u vizantijskoj arhitekturi, neodoljivo podsjeća na nekad vidljivu vizantijsku baziliku u Ćurlini, završena je 1872. godine. I tada, zbog protivljenja Turaka, zvonik nije smeo biti viši od krova crkve.
Niška saborna crkva svojim arhitektonskim oblicima zauzima značajno mesto u razvoju moderne arhitekture kod Srba i pokreta za obnovu srpskog stila. Za istoriju arhitekture Niša ona predstavlja oživljavanje lokalne graditeljske tradicije i prekretnicu koja označava raskid sa orijentalnim stilom i okretanje srpsko-vizantijskoj arhitekturi, ali i dostignućima romaničke, renesansne pa i barokne arhitekture. Gradnja saborne crkve započeta je 18. oktobra 1856. godine osvećenjem temelja od strane episkopa Janjićija I i trajala je do 1872. godine. Bilo je predviđeno da bude posvećena Svetom Đorđu, ali se iz nama nepoznatih razloga na dan osvećenja temelja od toga odustalo i crkva je namenjena Sošestiju Svetoga Duha na apostole ili Silasku Svetog Duha na apostole. Iako ranije završena, služila je Turcima kao magacin, pa je osvećen tek posle oslobođenja od Turaka 13. februara 1878. godine na dan Svetog Simeona od mitropolita Srbije Mihajla. Ugovorom od 12. maja 1857. godine između prvostojatelja varoši Niša i prvomajstora Andreja Damjanovića iz Velesa, graditelj Niškog sabornog hrama Andreja Damjanović obavezuje se da prema priloženom planu sazida po svojoj veštini sigurnu crkvu. Ovo svakako ne bez razloga, jer je teren na kome je crkva sagrađena bio podvodan. Zato su prvo pobijeni hrastovi šipovi preko kojih je načinjena temeljna supstrukcija od debelog sloja kamena zalivanog vrućim krečom. Protomajstor Andreja Damjanović načinio je monumentalnu pseudobaziliku sa osnovom koja sliči vizantijskoj bazilici u Ćurlini, a obrisi manastirskoj crkvi u Gračanici. Stubovi unutar crkve rađeni su od drveta, izuzev baza od crvenog kamena preko koga su zakovane letvice, pa oko njih obavijeni debeli konopci. Sve to je nabačeno malterom i ofarbano u boju prirodnog kamena. Od drvene konstrukcije bila su načinjena i kubeta i svodovi. Osim dva stuba na zapadnoj strani, svi spoljni stubovi su od kamena peščara. Ovakav način gradnje, koji se odmah predstavlja kao otvoren problem, razlog je što je hram za samo 20 godina posle izgradnje nekoliko puta bio popravljan. U periodu od 1891. do 1993. godine preduzeta je kompletna popravka crkve. Prvobitni krovni pokrivač od ćeremide zbog svoje težine morao je biti zamenjen bakarnim limom. Pseudo-barokni zvonik kao sastavni deo crkve zbog protivljenja Turaka u vreme gradnje nije smeo biti veći od krova crkve. Tek je 1937. godine nadzidan, dostigavši visinu središnjeg kubeta. Arhitekta Aleksandar Medvedev znalački je ukomponovao elemente moderne arhitekture sa starom građevinom. Hram je najviše stradao u bombardovanju saveznika 4. aprila 1944. godine, kada je uništena galerija kapele Svetog Jovana Krstitelja i kapela Svetog apostola Nikanora, kao i deo severnog zida glavnog broda sa živopisom i deo ikonostasa. Ova oštećenja popravljena su juna meseca 1945. godine, a oktobra 2001. veliki Niški saborni hram izgoreo je u požaru. Pravougaona osnova Niškog hrama rešena je u obliku trobrudne bazilike, iznad koje je u sredini i ugaonim poljima razboređeno 5 kubeta. Središnje kube je najveće sa 12 strana, dok su ostala manja osmostrana. Na istočnoj strani su višestrane oltarske apside koje unutar hrama obuhvataju celu širinu naosa.
Poluobličasti svod naosa oslanja se na dva reda stubova. Sa južne, severne i zapadne strane, trem sa stubovima povezanim arkadama nosi galerije crkve. Unutrašnje zidne površine crkve prekrio je fresko dekoracijom 1940. godine akademski slikar Vladimir Predojević. Na Niškom sabornom hramu prisutni su različiti stilski motivi. Elementi srpsko-vizantijske arhitekture ogledaju se prvenstveno u opštoj silueti kupole nad naosom, islamski u konstrukciji i obradi enterijera, dok se elementi zapadnog baroka osjećaju na zvoniku. Trem i zatvorena galerija otkrivaju uticaj renesanse, dok je profilacija venaca i stubova, kao i arkadni friz u podstrešju, romansko-vizantijskog porekla. Ogroman je značaj velikog sabornog hrama za nišku i srpsku arhitekturu. Kada sredinom 19. veka dolazi do napuštanja klasicističkih koncepcija u nameri da se stvori arhitektura sa nacionalnim obeležjem, Niški saborni hram je svojim oblicima obeležio prekretnicu u istoriji arhitekture. Njegovom izgradnjom prekinuta je viševekovna orijentalna graditeljska praksa u Nišu i prihvaćen preovlađujući stil na Balkanu, pun romantičarskog zanosa i evropskog istoricizma. S druge strane, izuzetno značajno mesto u istoriji srpskog slikarstva zauzima ikonostas. Ikonostas saborne crkve svojom širinom i visinom zatvara oltarski prostor. Drvena arhitektura ikonostasa postavljena je elipsasto. Kroz njega vode u oltarski prostor troja vrata, severna u proskomidiju, južna u đakonikon i srednja dvokrilna u carske dveri. Nije poznato ko je projektovao ikonostas i uradio duboreznu plastiku. Zna se da je pozlatu obavio Luj Kapelan, pozlatar iz Beograda, u vreme obnove crkve od 1891. do 1993. godine. Ikonostas je koncipiran u duhu neoklasicizma. Okviri ikona profilisani su i izdvojeni pozlaćenim polustubićima. Najbogatija pozlaćena duborezna plastika nalazi se na dverima i oko velikog krsta sa raspećem, a ornamenti kućine uglavnom prepleti stilizovanog bilja. Ukupno ima 48 slikanih kompozicija rađenih uljem na platnu, raspoređenih u 4 horizontalne zone. Radovi na izradi ikona započeti su u periodu od 1882. do 1884. godine u vreme episkopa Nestora, a ugovor sa Đorđem Krstićem sklopljen je godinu kasnije, 1885. godine. Prema tom ugovoru, koji je zbog problema oko isplate 1893. godine raskinut, Đorđe Krstić trebalo je da izradi 54 ikone za ikonostas Niške saborne crkve. Ikone nisu označene, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi koje je radio Đorđe Krstić, osim za 19 kompozicije za koje sigurno znamo da pripadaju njemu. Niški ikonostas Đorđe Krstić nije završio, jer su njegove slike smatrane i suviše profanim, ovozemaljskim i ljudskim, a posebno slika smrti kneza Lazara, koja nikada nije ni postavljena na ikonostas. To nisu sveci i svetiteljke, to su lica Nišlija i Nišlijki, govorili su njegovi protivnici. Na Niškom ikonostasu Đorđu Krstiću pripadaju sledeće prestone ikone: Sveti Nikola, Sveta Trojica, Bogorodica sa Hristom, Isus Hrist Pantokrator, Sveti Jovan Krstitelj, Sveti Sava Blagosilja Srpčad i Usekivanje Svetog Jovana Krstitelja. U drugoj zoni to su Sveti Petar, zatim Silazak Svetog Duha na apostole, Vaznesenje, Sveti prorok Ilija, Vavedenje, Vaskrsenja Lazarevo, molitva u Gecimanskom vrtu, Tajna večera, Isceljenje vida Stevana Dečanskog, Uspenje i Judin poljubac. U trećoj zoni ruka Đorđa Krstića prepoznaje se na predstavi Svete Paraskeve i Vaskrsenja. Najstarije delo prestone ikona Bogorodica sa Hristom pripada njegovom neistomišljeniku, romantičaru Stevanu Todoroviću iz 1880. godine.
Kosmitas, Raspeće, Bogorodica i Sveti Jovan, po svoj prilici radio je slikar Živko Jugović. Najviše ikona uradio je posle 1897. godine slikar Milutin Marković, nastavnik Niške gimnazije. Rad Đorđa Krstića zauzima neosporno značajno mesto u srpskoj istoriji umetnosti. Preko njegovih ikona za Niški hram pokrenuta je borba između konzervativnih shvatanja akademskih romantičara sa Stevanom Todorovićem na čelu i realiste Đorđa Krstića. Polemika oko niškog ikonostasa završena je 90. godina 19. veka pobedom Krstića, odnosno pobedom realizma kao nove umetničke struje. Srpsko slikarstvo time je uhvatilo korak sa evropskim. Velikom obnovom nakon katastrofalnog požara iznova je realizovan stari san Nišlija da matica njihove eparhije ima veliku crkvu koja odgovara uzvišenom duhovnom nasleđu, raskošnoj kulturnoj tradiciji i bogatim istorijskim slojevima starog episkopskog sedišta, kakav je slavni grad Niš. I opet, ako Bog da, trajaće do Božije volje.